Сигурен интернетот промоано куптан бротјајто данове персонале, руаќа е приватсис, шмагене резижеве dhe mashtrimeve online, viruset apo sulmet kibernetike, pa ashtu mendoj se duhet të detyrohemi dhe të jemi shumë të kujdesshëm gjatë kohës që e kalojmë në internet. Përveçërisht kaloj rreth 4 deri në 5 orë në ditë, varësisht nga aktivitetet e mia të përditshme. Internetin domethënë e përdor për punë, për argëtim, për mësim. Безбеден интернет е интернет каде што има ограничувања, каде што има надзор, каде што има забрана за користење на одредени места за лица под 18 години, каде што родител треба да прати согласност дека може да се функционира на интернетот за некој малолетник. Ние, децата, може да помогнеме во создавањето на побезбеден и подобар интернет со тоа што ќе бидеме покултурни и поучливи во комуникациите, да застанеме на одбрана на жртвите на булингот и доколку најдеме некои несоодветни содржини на интернетот, да ги пријавиме. За подобра безбедност на интернетот и социјалните мрежи би почнала од самата себе, со тоа што ќе пазам што постирам и информациите кои што ги споделувам, би активирала двофакторска автентикација и пријавувала насилство, целта за заштитам самата себе, а и тие околу мене. Sigurin e rrjeteve sociale do ta përmirësoja duke përdorur antiviruse dhe duke i përvetësuar domethënë shoqëria jonë që të mos bie prej provokimeve dhe të mos hap emaile apo mesazhe të ndryshme të cilët janë nga personat që dëshirojnë të marrin apo të vjedhin diçka nga të dhënat personale të vetëndit. Јас на интернетот поминувам околу 5 до 6 часа, вклучувајќи и со училишната работа. За мене безбеден интернет е да имаме безбедност на социјалните мрежи да гледаме и би подобрил безбедноста на интернетот со тоа што би забранил деца по 12 години да користат некои социјални мрежи без дозвола на родители.